Shalom, shalom bene data. Twongeye gushimira Imana y'imbaraga, Imana y'ubuntu, Imana ikiranuka muri byose, Imana ikora ibirenze ibyo twe twibwira. Twongeye kwishimira iyo duhaye umunsi mwiza kugira ngo twongere twishimiremo, kugira ngo twongere tunezererwemo. Imana yacu niyo Mana yonyine yemera ko turyama, igakontrola muvuma zacu, ikamenya ngo urabyuka, ikamenya buri details ibintu byose bikorerwa mu ijoro, bikorerwa mu bitotsi. Niyo nyene imenya ngo harageze kubwira ngo urahageze kubyuka byuka, igakontrola muvuma zawe. Iyo niyo Mana dusenga, niyo Mana twiringira, niyo Mana dushima, niyo Mana tuvuga ko bukeye nuko bwije. Rero nongeye gushimira Imana iduhaye occasion nziza kuri iyi tariki, kuri uyu munsi, kugira ngo twongere tuyishimire, twongere tuvuge gukomera kwayo n'urukundo rwayo. Imana itaje ibiri kwibigenza, Imana ije tugirira neza, atari uko dukwiriye, atari uko tunabereye, ariko kuko ari urukundo, kuko ari umubyeyi aba afite imigambi myiza ku buzima bw'abana bayo. Niyo mpamvu ikomeza kutugirira neza no tudakwiriye. Reka rero dusengere muri iri jambo Imana impaye ko dusengera muri uyu munsi. Ijambo riri muri Yohana igice ca 5, turahera ku murongo wa 6. Haravuga ngo Yesu amubonye aryamye, amenye yuko amaze igihe kirekire agwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umugwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza uwundi antanga kumanukamwo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Dusimbuke hano ku murongo wa 15. Haravuga ngo uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nico catumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza na nubu, nanje ndakora. Ndashaka dusengere muri iri jambo, tubwire Imana ngo hano hantu Yesu yasanze umuntu yaramugaye amaze kirekire imbere y'ikidendezi, yamaze 38 ans, atabasha gutambuka, atabasha kugira ikintu na kimwe akora, afite ubumuga. Ariko igisubizo cyari gihari ko hari uko yinjiye mu kidendezi abasha kuva yagakira. Ariko byari byaranze kwinjira mu kidendezi, ngo abantu barazaga bakamutangamo. Iyo umuntu umwe yinjiragamwo, uwundi uwo munsi wabaga urenganye, ugasaba ko yongera ku wundi munsi. Rero buri gihe yahoraga asanga bamutanzemo. Hano hantu rero Yesu ngo araza, ahageze amenya ko ngo amaze igihe kirekire ari aho hantu. Yesu ndashaka kubwira iki mwene data. Ushobora kutekereza ngo hari ibyagutanze, hari abagutanze kugera ku mugisha runaka, hari abagutanze kuri ibi na biriya, ariko igihe cyose Yesu ahagereye aragutabara. Igihe cyose Yesu ahagereye ahindura amateka yawe. Ntiwite ku gihe umaze utaragera ku byo ugomba ushaka kugeraho, ubona ngo waracerewe, ariko ntabwo uracegwa. Ahubwo igihe cawe ngiki cageze, igihe cyo kugendererwa cawe gihora kiri bugufi. Birasaba gusa ko uhora uri maso kugira ngo Yesu nahagera akubone. Yesu nahagera asanga uri prêt. Yesu nahagera asange witeguye kwakira igitangaza cawe. Uyu munsi rero tugiye gusengera muri isengesho. Yesu arabizi ibihurimo, Yesu arazi situation urimo, arazi condition de vie urimo, arazi ico ukeneye, arazi ico umaze igihe kinini umusaba. Uyu munsi ijambo rero tubwiye niwe yahise avuga ngo, arababwira ngo Yesu arakora, ndakora. Yesu aracakora. Uko yarari ejo niko n'uyu munsi akiri. Uko yakije kino kirema niko yaza nawe akagukiriza uwo mwana, niko yaza nawe akagukiriza urwo rugo, niko yaza nawe akaguhindura amateka, niko yaza nawe akagukura muri iryo bohero umazemo igihe, niko yaza nawe agahindura ubuzima bwawe mu kanya gato nko guhumbya. Abantu bagasigara bavuga ngo byagenze gute, byaciye hehe? Kuko Imana yacu ari Imana y'inyembaraga. Reka rero umuntu wese asengere muri iri jambo, tubwire Imana ngo Mana
wowe uracakora, reka ugire ibyo ukora ku buzima bwacu. Mana, ndaciye bugufi imbere y'amaso yawe, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwishimiremwo. Turashima imbabazi zawe, turashima kwera kwawe, turashima amaraso yawe avuga neza kurusha ya Abeli. Turasabye ngo amaraso yawe atweza dutunganye, yeze ibitekerezo byacu, yeze imibiri yacu, yeze ibitekerezo byacu bidakwiriye, uturabe utwishimire. Imbuto yose itatewe nawe, ikintu cyose coba kitaratewe nawe, reka kirandugwe, reka gikurwe muri twebwe. Reka Mana utubabarire, utwezesha amaraso yawe ahantu hose Mana tudashitse, ahantu hose Mana tudakwiriye, utubabarire, wongere utweze, udutunganye. Mana, ndaciye bugufi rero Mana imbere yawe, gushimira kuri ubwo buntu, gushimira Mana yanje ko amenya amaraso ku bwacu. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo twari kure y'amasezerano, twari ubwoko budafite Imana rurema, twari turiho turi kure tudakwiye no kwegera ku ntebe y'ubuntu n'imbabazi, ariko kuri umutunzi w'imbabazi waratwiyegereje, utugira abami n'abatambyi, utugira abana mu rugo, utugira abaragwa ku isezerano. None turagushimiye Mana, turavuga ngo reka ibendera ryawe, reka agakiza kawe kimanifeste mu buzima bwacu. Reka Mana wigaragaze, reka wihishure ku buzima bwacu tukubone. Ijambo ryawe rirambwira neza uko wari uweje nuko no munsi Mana ukiri, uri Imana idahinduka, uri Imana ihagarara kwitangira ukamenya iby'imperuka, uri Imana itajibura ukwigirira neza abayitakira kumubonana nimugoroba, uri Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema. Niwe Mana utegeka bikaba, niwe Mana uvuga bigasohora, niwe Mana ugira icurema kandi kikabaho, niwe Mana agakiza kacu, niwe duhanga amaso, niwe byiringiro bidakoze isoni, niwe abakwiringira bose batazigera bakogwa n'isoni. Nico gituma kuri uyu munsi duciye bugufi imbere yawe, tukubwira ngo Mana ngwino tuganirize, ngwino twigisha ibikwiriye, ngwino ugendere imitima yacu yubake, uduhe ubwenge buvuye kuri wewe, udusukire amavuta yawe, udusukire ubudahangarwa bwawe, uzu tuganirize, uzu tugirire neza, uzu twambike ubwiza n'icubahiro cawe. Favere yawe ku buzima bwa buri wese uyu munsi, ntakagire Mana ikintu umuntu numwe akuburana. Tubone ubuntu bwawe butugota impande zose, tubone favere yawe iba ku buzima bwacu. Ngwino tuganirize, ngwino ugira ibyo urema. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo basengana umwete bose bazambona. Mana, turagusengana umwete tukubwira ngo ngwino uhindura amateka yacu, ngwino Mana ukore mu bubiko bwawe uhaze kwifuza kwacu, ngwino twambike imbaraga n'icubahiro cawe, ngwino dukomereze amaboko, ngwino tunezereze, ngwino tube hafi muri byose. Mana, turaciye bugufi imbere yawe, ndaciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi. Haleluya. Akira amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje, hari ibyo unkoreye narasenga, ngunde mu mutima mu rugendo, datukwishimwe. Akira amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaje, hari ibyo unkoreye narasenga, ngunde mu mutima mu rugendo, datukwishimwe. Datukwishimwe Mana, ukwiye gushirwa hejuru. Reka izina ryawe ryubahwe, reka izina ryawe ryubahwe n'ibihumeka byose, reka ibihumeka byose bicishe bugufi nawe vuge gukomera kwawe. Datukwishimwe Mana, ukwiye gushirwa hejuru, Mana ukwiye kubahwa, Mana ukwiye kuvugiriza impundu,
Mana ni wowe Mana ukwiye gushigwa hejuru. Mana ni wowe tuvuga, turavuga ineza no gukomera kwawe. Izina ryawe nta rindi zina twabonye mu isi abariho atari izina ryawe rifite imbaraga. Iryo zina iyo turyambaje tubona gukira indwara. Iyo tuvuze iryo zina abadayimoni barahunga. Muri iryo zina tuboneramo gukira indwara no kubohoka kose. Iryo zina iyo turyambaje turaruhuka tukagira amahoro n'ibyishimo. Muri iryo zina niho tubonera intsinzi. Muri iryo zina niho tubonera imbaraga. Muri iryo zina niho tubonera ubuntu n'ubwiza n'icubahiro cawe. Muri iryo zina Yesu. Ndaciye bugufi ndagushimira rero Mana yacu. Ndavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru. Ndavuze ngo reka izina ryawe ryubahwe, reka ubwami bwawe buze. Erega hari ubwami bwawe habaho ubuzima, hari ubwami bwawe habaho impinduka. Reka ubwami bwawe buze mu miryango yacu. Reka ubwami bwawe buze mu rubyaro rwacu. Reka ubwami bwawe butegeke. Ijambo ryawe ratubwiye neza ngo waje usanga umuntu yari amaze igihe kinini aha yaragwariye, maze umurebye ubona ko amaze igihe akeneye ubutabazi. None turakwinginga ngo watwibwire ngo uracakwa na bugingo n'ubu. Uri Imana igikora, ntabwo wigeze wowe urekera gukora. Amaboko yawe aracahari kugira ngo akore, imbaraga zawe ziracahari. Uracahari kugira ngo dukomereze amavi atentebutse. Uracahari kugira ngo usohore ikidakwiriye cyose mu buzima bwacu. Uracakora kugira ngo ukure ubumuga bwose buri muri twebwe. Icitwa ubumuga cyose hakituveho. Reka Mana imbaraga zawe zimenyekane ku buzima bwacu. Dukomeze Mwami tuguhishurirwe tukubone. Reka muri kano kanya Mwami wanje uko wari ureje no ko no munsi ukiri. Genda kuri uyu muryango urebe umaze igihe kinini Mwami utegereje ubutabazi bwawe. Ubarengere Mwami wanje, ubarengere muri urwo rugo Mwami. Abatagira shinge na rugero bubakire, abashigira shinge na rugero bubaki zongo ziko zirananirana muri kino gihe. Ndohereza imbaraga zawe. Gendera umubyeyi yihebye acitse intege. Arimo arabona atazi igisubizo ceje uko kimeze, ariko arareba ntabona imbere n'inyuma. Ndohereje umwuka w'imbaraga zawe, ndohereje gukora kwawe. Niwo watwibwiriye ngo dore mbaye basha n'ubushobozi, ibyo muzaboha mu isi no mu ijuru bizabuko. Niwo watwibwiriye ngo tuguhamagara uzotwitaba, ngo dukomanga uzadukingurira. Ngwino wigaragaze, ngwino wihishure, ngwino tukubone, tubone imbaraga zawe, tubone ubwo bwiza bwawe, tubone icubahiro cawe. Twumve ryajwi ryawe ryongorera, twumve udutegekera imbaraga, twumve ukora ibirenze ibyo twe twibwira. Ngwino ugenderere Mwami wanje, ngwino ukore kubera kugikora Mwami, kandi na bugingo n'ubugikora. Turinginga imbaraga zawe ngo zidukuraho tugenda ku indi dimension, mu buryo bw'umwuka twagurira imbago, mu buryo bw'umubiri wagura imbago z'abana bawe. Utwiyereke, uturengere, utwereke ineza yawe, twagurira imbago mu buryo budasanzwe. Ngwino wimenyekanishe, ngwino ukore, ngwino utegeke. Icubahiro cawe Mwami gikomeze kimenyekane abatuye isi bose. Hari abana baruhijwe n'ibibazo bitandukanye, abatagira Mwami wanje ikibareba, batagira za minervale, batagira Mwami wawe ko barareba imbere ntibabone n'inyuma, abaruhishijwe n'ibintu bitandukanye. Turabakwereka muri kino gitondo. Ohereza umwuka wawe uruhura imitima yabo, n'ibitekerezo byabo. Manura imbaraga zawe, manura icubahiro cawe, manura ubwo bwiza bwawe. Reka Mana wiyerekane. Erega ni wowe Mana twifuza, erega ni wowe Mana dukeneye kubona, ni wowe Mana dukeneye kubona Mwami utwigaragariza. Turakeneye kubona impinduka ku buzima bwacu. Ngwino wikorere, uduhagurutse dukure kuri dimanche dushire ku yindi. Utwagurira imbago mu buryo bw'umwuka, udukoreho. Turagukeneye Mwami, turakwifuza, turakunyotewe. Turavuze ngo reka Mana kuri uyu munsi duhuze n'umugisha wacu aho uherereye hose. Ndahuza Mwami wanje umuntu wese ahari, umukonekte n'umugisha wiwe. Umuntu wese ahari umukonekte n'umugisha wiwe. Erega ni wowe Mana rurema, erega ni wowe Mana utajubura kubigenza, erega ni wowe Mana utegeka bikaba, erega ni wowe Mana ubereho guhindura amateka y'ubwoko bwawe. Ngwino utwiyereke, ngwino utwigaragarize.
erega nta yindi mana iriho, ega nta yindi mana iriho. Niwe gakiza kacu, niwe byiringiro bidakoze isoni, uri umufasha utabura guseruka, uri amahoro yacu, uri ibyiringiro bidakoze isoni. Niwe dukeneye kubona, niwe dukeneye kubona. Genderera umupfakazi, genderera imfubyi, ukore ku buzima bwawe, bakeneye akazi ukabahe. Genda ukore mu bubiko bwawe, genda ukore mu bushobozi bwawe mwami. Uhindura amateka y'ubwoko bwawe, uhindura ubuzima bw'abo bana, uhindura ubuzima bw'uwo mubyeyi n'uwo mupapa. Ni wowe wenyine ubasha kubikora, ni wowe Mana ubasha gutegeka. Erega ijambo ryawe rimwe gusa rihindura amateka yacu, ijambo ryawe rimwe rihindura ubuzima bwacu, ijambo ryawe rimwe ririhagije kugira ngo ritwubake, kugira ngo riduhindure, kugira ngo ritugeze ahandi hantu. Oh ribo sandala bo la dalila sondoli ya basaya. Turatatanya imigambi yose y'umwanzi ku buzima bw'abana bacu, turatatanya gukora kose ku mwijima ku buzima bw'abantu bawe mwami. Reka mwami wanje imbaraga zawe zikore, zimanifeste, urindira abantu mu kazi bakora, gukora kwawe ku buzima bwabo kwimanifeste. Abagenda mu kazi batwikiriza amaraso yawe, abagenda mu kazi imbaraga zawe zibagote, babone mwami impinduka. Reka mwami wanje habe impinduka ku buzima bw'abantu bawe, ubagirire neza, bakure kuri level ubashire ku yindi. Ni wowe Mana ubasha kubikora kandi bikabaho. Reka batera imbuto zunguke, reka ibyo bakora byose bigende neza. Gitare we bwirukiro bwacu mufasha utabura guseruka, wowe utajubura kutugenza, wowe utajubura kutugenza, wowe utajubura kugenza bagutakira ku munani mugoroba. Rengera ubwoko bwawe, rengera abana bawe, ubwoko bwawe mwami waje. Hari amaze igihe kirekire barabuze ubutabazi, barabuze ubashira mu kidendezi, ariko ndabahuje n'umugisha wabo, ariko ndabahuje n'umugisha wabo. Olibo sandala bo dala masatili mondolo zoli ya masaya andili libonda atitaya dola mandala dili limondolo zoli ya masaya. Turakiriye umugisha wacu, turakiriye mwami wanje utugeza mu kidendezi, turakiriye mwami wanje umuntu uduhuza nawe akadushira mu kidendezi, maze ubumuga bwose dufite bugakira. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, ndavuze ngo mu izina rya Yesu, ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Turakiriye umuntu dusunikira mu kidendezi kugira ngo tubashe gukira ubumuga bwose mwami. Ndagushimiye Mana, ndaguhaye icubahiro Gitare, ndaguhaye icubahiro bwirukiro bwacu, ndaguhaye icubahiro mahoro yacu. Mufasha utabura guseruka, wewe wenyene ureba ibwino ukamenya ibidukwiriye. Turakiriye mwami. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uko wari ureje nuko no munsi Mana ukiri, niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo uracakora na bugingo n'ubu. Ngwino ukore, ngwino witegekere, ngwino haze kwifuza kwacu, ngwino dukomereza amavi, ngwino dukomereza amaboko, kuko ari wowe Data nawe tukaba abana. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro ku bwa byose. Dukomereza amaboko, utunezereze mu buryo bwose, utunezereze Mana, utunezereze, wongere utunezereze. Ndagushimiye kandi ndaguhaye icubahiro kuko uri Imana, kuko uri Imana, kuko uri Imana. Urakoze Yesu, urakoze Gitare c'amahanga. Ndakwereka Mana yanje abantu bari mu bitaro bamaze igihe barabuze ubutabazi, barabuze ubuvuzi. Ohereza ijambo ryawe, ohereza ijambo ryawe ribakize, ribakura aho bari. Ohereza ijambo ryawe rigenderere batagira shinge na rugero. Ohereza ijambo ryawe imfubyi n'abapfakazi ribakize, ribabohore. Ohereza ijambo ryawe ugendere abantu bagenda mu kazi, bagendane favere yawe, ahuze n'umugisha wawe, bagira ikiganza ciza. Ohereza ijambo ryawe gitangira imbere urubyaro rwacu, uburinzi bwawe n'igitinyiro cawe. Amaraso yawe bagote ubahe ubwenge, imbabazi zawe zibatwikire. Ohereza ijambo ryawe ukureho umwuka w'amaksida, ndasenya umwuka w'impanuka wari wo wose, ndasenya umwuka w'imfu ziri premature. Ohereza ijambo ryawe, ohereza ijambo ryawe, ohereza ijambo ryawe. Mana tegeka, Mana kora, Mana yobora, Mana gira neza. Tabara ubwoko bwawe, girira neza abana bawe mwami. Twamaganye inkuru mbi, turanse inkuru mbi ku miryango yacu, turanse inkuru mbi ku bavandimwe bacu, turanse ikintu cyose kitakuvaho
mwami. Imbuto itaratewe nawe mu miryango yacu reka irandurwe nawe. Imbuto itaratewe nawe mwami wanje ku buzima bw'abantu bawe reka irandurwe nawe. Ndasenya umwuka wose utakuvaho, imbaraga yose idakwiriye reka ibura imbaraga mu izina rya Yesu. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kuko uri mu ruhande rwacu. Mubisha wacu ntabwo yadushobora. Reka rero mwami wanje mu ruhande rw'abagushaka, we mu ruhande rwacu, hasigaye ibendera ryawe rizamuke. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen.